Pagatang pa batu kunun sim bakuin amen. Abre dragon trad ni kerpada mi ban kerku ya kene lama jong ke jubli kene ke sting james down jong kene ke jubli kana borai men sim ini kene ke lama kan mau ini usnam jong ke jubli awangi ya itu pilgrim da ke cingkerman da ke cingit haublai kon kami kerpada mi koblai berdor baru amen kerku ya kene lama saya ram ini berabur ya ita kelendi kebedai kumcerpen krema na kabenta kene kejuli pane kene baru dau Kristus ra jengin amen dengan sa dua iswa ya kene ka jeng dua jeng kejuli ko pa baham ning to ai ba kece kun chome Yesus Kristus kun men chome matani chome kapala kene kejuli Now we say Bakuy, Kirk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 ir
Dengi semua ya boleh lah ayla dengi bangila sisiapan pendep ya kene ke jingstang so kene ke Jubilee kene ke pa pada lapatai kene ke ban yarapi wai pat ban pa show boleh bara si sisnam sadoni ke program per pingi kerban ba kene ke program baro sapen ki imbiang ngi kin wan show boleh kumcero hakai ke samjengiru kan sadon ya ke jingkarku jeng boleh te naklen jong archdiocese kila perkrebun ki program terusai mengiru minsa ya trilang ban nakai bishop ban perlong ki program per ki kerpadu ya baru ki sang baru ki para bangit baru ban ya trilang naga bentak boram cengublai kaburam apa betul kendal mensim bakuin Aku dan pa betul kun mensim bakuin